Cejna Cemayê bi yek ji mezintirîn cejin Jilayê Kurdên êzdiyan dihête Niyasîn ku bo demê heft rojan ev cejne berdewam dibît û her rojekê rêwrismên taybet bi xwe vedigirît. Li ev salê jî mîna du salên borî êzdiyan bi fermî ev cejne negera. Biryara Mîrê Êzidiya Mîr Tehsîn Bek û civata wî û babê Şêxê Êzidiya ew bû ku îsala rêwrûsem nêne geran wek rêzgirtinek bo wan keç û jinê êzidî ji ber vê çendê îsala ew biryare bû ku rêwrûsmê cejna Cemayê nêne geran. Ji ber ew tawana ku li sê aba sala 2014 bi ser xelkê Şingalê dahatî, ew eşwîdemî were êzdiyan rêwresmên çi cejnekê negerayne. Lê ev nebûye eger ku perezgeha lalij çol bibît, belkû xelkekê zor bo encamdana rêwresmên ayînî qesta lalij dikin û li wêrê hemû bi hev re kom dibin. براسي في سالي ريورس نهانا جيران لأنه يجبر كارثة شنغالي ما قالك يخسر هبون مشاهيد هبون هذي أمنين مهمة اللي في درينا إنه أو يخسر الدستداع التجاري كدي فجرين ما بخور ريورس نهانا جيران بر ما قالك نخوشيدتن أم كان ظروفه كيف زحمة خوازما کوم تینا برزگاه پیروزال علش دعای مجبوهند اما کو کچو جنید ما خوش کد ما جدستن تیروریستن داعش رزگار بن براستينا فرمانك كيم بوات يسري ما فرمانك قالك ما زنبو كو فرمانه مستحيل بتجبير كرن Welatiyên êzdî bi taybetî awareyan divê cejnê da hindaxazî hene û hatîne perezgeha lalij heya ku li wêrê diayet xwe bigehîne Xwedê. جشن الجمعية يسيد يهمي بير وسيد كم ودا خاصة ما كشوشني مجلس داعش بين ومنطقة ما بيتا روسيا كرين وهاتي روسيا كرين شو بيتا آبا كرين دا خلق ما بفكر هي سر وجه واريخهم أبس سال بجشنا خو كيف خوشينا كرام هاد نبي دليل دا خاصة ما وهي بيها مجبي قليل على الشركة كشوشني مجلس داعش بين روسيا كرين. Perezgeha lalij dikevîte sunûre qeza Şêxan bi pîroztirîn cih li cem êzdiyan tête Niyasîn ku her hev cejnên xwe qesta vê perezgehê dikin. Tayyip Goran, NRT, Perezgeha Lalij.